هون لراديا دنگه گل گودار دکن و دنگا روش آغا. دناوا شرق غزه ده دولت ترکیه جی دخوازه جخواره استثمار بکه. دما گو وزیر کار درباره ترکیه حکام فیدان دبیجه بلا جی ایروپی ده جواکان ناب نتوایی جمره بحثا مافهم روان نکه. به گمان او نل سر فلسطینیان حسران دبارینه لی او خوا آماده دیگه گو کمکوژیان در حق گل کرد هم لباکور و جلات سوریه و هم جل تبایا کردستان پیک بینه. هر وحاجی چالاکیا داوی یا گریلاین آزادیه گو دولت ترکیه تبلهف کربو و بود سدما گو ترکیه ایری شکل سر باکور و جلات سوریه آنیه. جبو نرخاندنا بانبجاران به مره رئیسدار مظهر شیخو اندام یکتیارا و شنبیرن هرما جزیره. ام خیرهاتنا میوانه خود کن. گلک سپاس بوه و دنگی رادیو و منواز. بله رئیسدار مظهر امگل کی کیف خوشن گهون میوانه منه. دولت ترکیه نجارا یکمه گو ایریشان لسر باکور و جلات سوریتی نه. لی دما داویده ایریشک هوانه لسر بنسازی باکور و جلات سوریه آنی بود. دنارین آواده چه حجت چه بهانه دست ترکیه ده بون بجاره. هر دم دگوت با که تقینا انقره دگوش سوریه هاتنه. گلو به ایریشا داوی بهانوی چه بود؟ جارک دینش بوه و همو گداری و سلا ورز بیجم. براستی جی جبو گمرو وان مثلا هنه کی فرهی بنرخینه پیشی گرکی مرو لپسیکولوژیا دولت ترک بنره یعنی راستیا گو آنا تیده جیان دکه ام وینا باش ناس بکن گو جبو چه اف ایریش بیکاتن گلک اسباب هنه یعنی تنه نه سببک از دکارم هنک سبب سرکه بیجم بله جوانا جخوا ام باش دزانن آنا ایریش حماسه لسر اسرائیل و دست پیکا وی شریحانه لگوری باوریامن هنک دست ترکیه ده هبو چما از بیجم دست ترکیه یعنی آرمانجا ترکیه جوی شری چی بو یعنی جی تحریک حماس تشویق حماس لسر وان ایریش گوچه بون و بو سبب آگو براستایی ملت غزای به ضحیاوی yani ev kuştun و قتل عام و کوشبرکرین و خراکرین لگوری من ترکیه سببی بیه نه اسرائیل. herkes bahsa İran ediken o İran sebebi bir şeriane edip beji Türkiye. از دخوازم وی بنرخینم یعنی آنا چما از وی دبیجم دستوردان ترکیه جوینا سبب وی هنه نه تنی جبو گو حماسی خناوا ویده آرمان جوی او بو یعنی پیلان از وقت مخطط دبیجم دخواسته حزب الله تی خناف ده براسي جو وشخواجو حزب الله تيكف نافده طبيعة الحال وإيران جدي كيف نافده دما إيران جدي كيف نافي شريده مجبور أمريكا جي قبولناك ودولة ناتو جي قبولناك يعني إيه وكيدن جبوه دخواست تفلهفية كي يقولوا تشيبك وكارب جي فان تفلهفيان سود بقرأ ليه بروجاوي يعني برنامجاوي يعني تشت وخون وخيالي وي بيك نهات چما پیک نهات جبر حزب الله نکت شرده براستی جو حماس لحال خما ایران جی نکت شرده یعنی اف پیلانا و ام مخططا و والا درکت اگر جدیولا گولور بده شغلاندن بداوا ویدما اف یک نقطه اگر رد فعل ترکیه و عاجزبونا و گو درخص اورته ویایه بلکیس اف سدمه بگو ترکیه گو بلا شرب سکنه او راسته یعنی مخططا کی ویب سر نکت فشلی یعنی جبر ولو دما مخططا و فشلی او هات فضحاندن يعني براستي جي مال وي اورتي نما كاري بتشتكي بك ما تاني وكي موقفك اف بقرا يعني انا لغوري من هناك نيزكبونا وكي جبو شر اوكرانيا وروسان كير خص لسر دو بنابليزات بنر دعم وتايد اسرائيل جاليه دنجي حيشتر باراندن لسر قالي فلسطيني اف دروتياوي فضحي يعني لغوري من دو شفربو هات فضحاندن جبو جي رد فعل ويتشيبون عاجزبون ويتشيبون اف يك نقطه دو لغوري من
پیمانا جواکی گو هاتل درخستن و وقت بیجه کنگره مسئله او راسته یعنی اف پیمان گل گوهراندن و گوهراندن وقت پیروزباهی کی جبو گل روجلات آناوین بتگشتی و بتایبتی گل باکو روجلات سوریا دماغو اقلیم هاتن دست نشان کردن وقت اقلیم جزیره هر وها کانتون گوهاتن اعلان کردن لگوری من اویا وقت هیویه کی گو ددم پیش ده بلکه نه دورجی اعتراف کی به دستوری بکرن به گلی بکرن به ریوبریه بکرن یعنی وقت ترکیه حرم باکو رجلات سوریه وقت سینور جرها داری او راسته وقت اره اویا هنکی ترکیه خسته ناوا مترسینه کی یعنی اف استقرار و اف هفگرتنا دبن پیمانا آجواکی ده همونه توکیم نتو اولو مذهبی گوهنن براستی جی جاره یکی بوی شوازی پیمانه کی و سال پیش دکوه و در دکوه پیش جبولو هنکی اوجی ترکیه تنگاف کرد هر وها کنگرا مسده یعنی کنگرا مسده جی انباش دزانن پر بسرکفتی در باس بو جبلی وانا سرهلدان و خودی درکتنا لی آزادیا ریبر آب و آفیزیکی هم جیهانی هم کردستانی یعنی تندری کردستانی ده یکمین حمله گو درکت آسا هری جور هر به وگری دایی براستی زیده چلو زیده بلکه هفته و 4-5 ولاتان و لگل قاران پشتگرتیا گو اف حملاج بو آزادیا ریبر آپو اویاجی درکست آسته که هری بلند افانا همی ترکیه تنگاف کرن بلی وانا ایریشن داوی یعنی جی چالکیین گو گریلا یکینین گریلا گول پیش خستن و کشتنه کی براسی جی جاره یکیش بو ترکیه بو تشتکی وسا ماتمایی اری یعنی ترکیه جدا او راسته یعنی ماتمایی ما ناوا شرط و ظرفه کی جغرافیک اولو زحمت داد ناوا براسی جی ایرو چای کردستان همی برفن و دناف اتمسفره کی اولو ده و ترکیه تجاران توقع ندکر و عسکری به وی جماری بین کشتن اف حقیقتا وان تم دگوت ما گریلا پاش خست ما ضعیف خست ما اوقاز بم بيقول سر باراند اوقاز غازات کیماوی ایگو قدخه لگوری قانونی ناونتوی قاشو ما سر باراند ما اوقاس او بی باندور کرن اوقاس بی تاثیر کرن دناوا وی پروپاگاندا دولتا ترکیه جبو گلی خو فاجعه گو اوقاس عسکری وی دناوا سه چهار جاده بکشتن و میتوان بسر گلی ترکیه داره دیمک روسیا دولت ترکیه دروتیا دولت ترکیه دروی گل گلی خود کرن اشکره بون اویا هین بیتر عاجز بونه وی چکر جبولو لگوری من ایریشن گل ویده که چه بون از بوان نقطه گشا و گریده دون به تایبت جی ایریشن گری لا ایداوی اویا جی لگوری من وک بازاره که چه بوی یعنی لگوری از شوپینم انا سویده ام باش دزانم گو دولت ترکیه حتی انا جبوه ارینه کری یعنی درن دخینه تبل یکتیا اروپای تبل ناتوی ببه یکتیا ناتوی از باورم اویاج وکی بازاره که چه بود چما از وی وکی بازاره که جبر آنا اب بدنگی نا آتنی امریکا و روسان یعنی آنا تو گشی بدنگی یکی لسر و بمباراندنا گول باکر و رجلات سوریه چه بود تو کسی که دنگی خونه کردی لگوری من بازاره کی بو در سه روزوال مهنتان خواست لیبخه مقابلی گو بیج اریج بو تبلیبونا سویدج یکتیا ناتویره اواناجیش بو وکی بهانه انو یعنی اف حجت براسیج گو ترکیه لپیش دخه گوری من رحمتیه جگرخوین دگو سه رنگی دروا هنن یعنی از دروا تالید بیجم یعنی یک دما گو دروا دکه دزانو گو درو کر ایجبات بیجه قی راست بیجه یک درو او دزانو گو دروا دکه یعنی نزانو گو دروات کما جواد زانو دروات که دروا پیس گو اوجی زانو دروات که و جواجی زانو دروات که یعنی انا ترکیه دروا خوشی باور دکه خواهد بده باور کرد راستیه یعنی انا ترکیه جی باش دزانو گو کس جی باور ناکه وان دروان و بخوشی باور ناکه یعنی دروا کیفسا بلوق یعنی باکر و رجلات سوریه حتی آنکا یک فیشک یک خوشین یک تقین لترکیه جه روش آوای کردستان جه باکر و رجلات سوریه بر بسینور ترکیه فچه نبوی حقیقتا تو تشتکی گول سر و بجیه مترسینه ما جه گولی خستنه براسی جه پریوی از بیجم پریوی جه سیویل جه مدنینه یعنی فبریکنه معملا جه بلغوره جه آویه جه
زيتية جي çapxaneye bu şehit sivil kettin böyle. يعني مثلا مشفى خسخانة اگو گرچکا دشو يعني اوانا گشتی کی چی متر سینیل سر ترکا چه Tavani şerine var, tavani böyle. يعني كا برا چاو وجرايا گشتي چاو وان كرياري خوي هو وان كرياري خوي براسي جي در في قانون مروفاتي و چاو بده قبول كريم به خلقي بله رزدار مزدر بله وکه فرماندار هزا سوریا دموکراتیک رزدار مظلوم عبدجی قال لك جاراج ترکیه گوتیه پسگری که خود نین نامه yani Partiya Kerkere Kurdistan zede 5 sali 4 sali şerê devleta Türkiye dike. Gelo çima dixwaze her du xalan bi heve girêde Türkiye. Yani tim PKK û qesedê bi heve girêde. Li gorî baweriya min de 40 sal derbas dibe 40 sal yani ji paz de tabaxa heştê çaran em derbasî 40 sala dibin 40 sal derew li pê derewê ava me gerîla xelas kir ava me qedan ava neman û ava neman û gerîla xelas nebû. Yani pezgerîla Kurdî Bakurê Kurdistan de beriya Kırca Suriye bû. Yani ev derew ev 40 sal hîna devam dike û heta îro jî dixwaze raya Tirkiye û alemê bixapîne ava şte min PKK xelas kir û va nema. Baş e ev PKK gote wê xelas kir maş tirbê derket û raj silahê ev askerê te kuştin çawa çêbû. Yani ev derew bi rastî jî li raya giştî nema dibe. Ez nabêjim min got sefeqatin bazarin ev dibe tiştekî din. Lê wek ujdan heger ujdana mirovahî bi rastî jî guhey be sağ be tücaran van derewaş Tirkiye nikare qebûl bikî. Rojaval kwîdekê û Qandîlê kwîdekê. Yani başa ez dîse vê dikrar dibêjim. Yani çi îşên veqase maamil û mesane û fabrîkên ê sivîl li Qandîlê vekî tê girêdan. Yani rastî jî mamela nîska a Fawazê Arif li Amûdê derbelê xist. Sala Kerem ayekî Süryaniye derbelê xist. Mamela Zeytûna ayekî Efrînê derbelê xist. Yani meşfa û ciye çapxanê ê kitaban çê dike derbelê xist. Ma avana giş silahê dide gerîla. Yani jî avana çapxanê ê gerîlanin. Yani ev derewê hana li gorî min ji bo raya giştî ciyekî nema tê xapandin. û te kesekî gojê bawer bike tune ne xelkên derve û ne ê hundir. Loma ez dibêjim ev girêdana gob hevdû ve bi rastî jî li gorî min ev tengavîne yani hîn jî dixwazin raya Tirkî bixapîne. Ne yani gelê xwe bixapîne. Ezamatê ku di hindirê xwe de milê siyasî dibigire, milê aborî dibigire, heta di milê diplomatîk dibigire û heta di milê leşkerî dibigire. Yani ev ezama ku dewlet Tirkiye jiyan dike ji bo ku kare bi derxe derve û ji nû re hinekî nefes bikişîne û silta xwe dirêj bike û emrê xwe dirêj bike, ava ji te hîn em dişer dane, ava milê xist raya Tirkî dîse bixapîne. Gorî baweriya min ana milletê Tirkiyeyê demekî nêz de û ana jî ser hildana de ye ji xwe ev dirojin milletê Türk ne Kurd ez dibêjim bi rastî jî dengê wan bilind dibe ji bo Erdogan dibêjin na û eşkere anaka wê isqata wî bixwazin yani ji ketina wî bixwazin. Belê weke partiya a CHP jî pêr emze nekir daxuyaniya a AKP û MHP ji bo vê êrişa gerêla pêr emze nekir. Yani ev jî tiştekî nû bû Tirkiyeyê de. Ew rast e û ji xwe emze jî nake. Yani tiştekî ana ji bo Tirkiye bixwe zirareke. Ev heqîqeten yani ana lêxistina êrişên li ser gerîla heta li ser Rojava heta li ser Bakur û Rejlatê Sûrî avana giş neşmenfî heta gelê Türk bixwerenin. Çima ez vê dibêjim? Ana Tirkiye van derewan bi rastî jî nema dikare veşêre. Nema dikare bincil bike. Nema dikare derewên mubatan bike. Lê nema kar jê vegere jî. Erê ca ana tim şer dayî pêş. Ana ev şer bêdawiye bi rastî jî yani binere rêber apo berî 5-6 salan ji bo şerê got ana li Felestînê qewmî yani nava wan İsraîlê de di paraznama xwe a pênca de raya xwe dayî eşkere gotî yani du xet danin gotî yek heger bixwazin wekî biratî wekî konfederalî bi hevdû re jiyan bikin wê xwe ji şer xelas bikin yana wê şerekî çê bibe bêdawî wê her du gel di nav hevdû de براستی جی بفتیسن. اینکی ترکیه جی آنها. ترکیه جی هشیار کرده بود بله. اری راسته ترکیه جی از وی اشکره دبیجم یعنی ترکیه آنها بشون و هگر براستی جی وی پرسگری که برکی آشتیانه چاره سر نکه و لهنک ریبازی ده نگره
بالشر ایدی و خو تو نبکه ریو بریا خو تو نبکه نه بلش ملت ترک وكا رزدار اوجه لانجيري بريكالي كرد او نامين هيفيه ده جده هزارو يازده ده باورم يا ده هزارو هفته بو نامه شانده بوش تركيا را گوتو بو اگر ته بردوام بده شرده ته تركيا وندا بكا كومار او راستینه انا جی لگوری من ترکیه هدی وندادکه اف حقیقتا کن انا آخفتنی ریبر اپو 2012 13 جی دماغو پیواژویا سلام دست بکر آشتی دست بکر او راستیجه گلک خالین گو هاتن ریسکرین جبو گو کاربن و کریزه و راستیجی وی شرین بداوی بکن و کاربن گلی با کردستان باکور و ترکیه گلی کرد و ترک از وی بجم دناف هفدو ده به آشتیه کی ماینده به هفدو را جیان بکن گرکی مطلق اف شر بداوی ببه یعنی بشر ویران کرنه تنی از دیسه نجبو کردان ده بجم اری راسته بلکی نکاره لباکوری کردستان واقع ایریشا چه بکه یعنی عاجز بونا خواه لروجاوای کردستان در دخل باکور رجلات سوریه در دخل به حجتا گو وقت به ناوندا گریلال وره منبع گریلال وره هزا گریلال وره یعنی اف دره و حتا کوهرن و اف شر و حتا کوهرن گوری من و دولت ترکیه دوی مسئله گنداب که بله رزدار مزنر یک وکه هن آلیش دیار دکند به صدما و ایریشه گو ترکیه دخوازه خو بده عالی بره و جبر وان دخوازه جتی نکرن هم لهندر هم جی دربته به زخت که پیوست دوزا کردی چاره سر بکه اف جوان برپسیرا دربه انا گوری من و حتا کنگی بره بله از براستی جد بجم و حتا کنگی بره لگوری من ایدی رف جی نچاره اف حقیقته رف نچاره و لدانا عسکری جی نچاره یعنی خطا عسکری هل بجارتن نچاره خطا گوهری آنا گلی باکور دیس از بجم گلی باکوری کردستان و گلی ترکیه ای انادوله به تایبت جی ای ترکیه از بجم نه دشمنن به دیروکی ده یعنی هنک برای دیروکا خوفه گرینن براسیشی ایگو مساهمه کری ده درجه که ده حتی امپراتوریا عثمانی ده یعنی امپراتوریا بکر فتوحات ایگو چه کرنه ای ده سری ده جی گرتنه کردن حتی آوا کرنا جمهوریت ترکیه ده آوا کرناوی ده یعنی ده 23 و بشون و ایگو آوا کرنه کردن بله کمال اتاتürk جی آنیه زمان اری وچاقید بن ناوی ولاتی کرد و ترکا بر انوکی براب هفدور بجین یعنی اما دیسه جی اب بختیاوان باشه که ام ده کر درکتن هگر وچاقی چاره سری کی وسال پیش کتبا براستیش اوقا سرهلدانی کرچینت بون اوقا قتل عامی کرچینت بون و اوقا کرد و ترکان و بهفدور کاریبان آن شهرستانیه کی گو اروپا گش فیده بکه هبا و رجلات آناوین گش کاریبا براستیشی جباکوری کردستانی فیده بگرا اف ویران بون اف خراب بون و به هزار گند والا بون به هزار دیسه از بیشم ملی آبوری ده اوقاس انتاج و برهنه گو دردکت گش بر آویتی کرن یعنی اوانا همی بون سببا کریزا ازما آبوری دهندری ترکیه ده و لگوری من هر دره کورتر ده به یعنی هر دره ختمه لوما جی آنا جی ام ده بیجن یعنی هگر جنوب را وی روشه برچاو بکن و کاربن به ریا کی آشتیانه لفهاتنه کی وکی ریبر آپو گل پیش خستیه براسی جی گلک چاو بیجم گلک خالین ایج بو گو کاربن ببن هیزا چاره سریه ده 2013 ده ریبر آپو پیش خستن و براسی جی هیوی دا هیوی یعنی هیویا گو اف شر ایدی بداوی ببه و کاربن لسر طاولا مفاوضاتا ایدی حتی گریلا جی داک فقادا سیاسی به پیشنگ جواکه و به هفدور امکار بن ولاته کی هفبش به براتی ام به هفدور جیان بکن ایرو جی هین او بانک دوامه یعنی انا برز مظلوم عبدی دما گویت شتی دی بیجه ایشیمه بورتنه براسی جی تونه اف حقیقتا یعنی چی ایشیمه به چارسریا باکور هیه ام کردین روجاوای کردستانن انا پرزگری کامه به سوریه ایر چاره سر دبه نه ترکاری چاره سر دبه یعنی بلا تنه بلگه کی اثبات کی تنه بیجه آوای فیشک کی هاتیه لقرقول کی میکتیه بلا بیجه آوای عسکر کی من به فیشک کی روجاوای کردستان یا باکور رجلات سوریه هاتیه کشتن برا تشته کی بده رای گشتی آ جهانه بده عالمه بیجه لفلان روجيت فلان وقت ده بمبك يانجي صاروخك يانجي ايريشك لسر مخفرك مثل قرقولك من حدود تشوي كبرا بيجا
بله. فیشک کی ما آلی ترکیه نچویه یعنی اف بوهانا و اف دروانا براسیج رای گشتی دیسه ام بانک خوش بوان دبیجن بلا لجنه شوپاندنه درخل بله رزدار مثلا شغل سر وانتشه تا گوتن جی حتی ترکیه دقادا نبنتوایی ده جی هاتیه کشف کرن یعنی دما داوی ده وزیر کار در به حکام فیدان دبیجه اوروپا بگشتی لمبر نره وکا دجمنه گلی کرد نه دجمنه تفگرکه یعنی اف نریجی نش برخواف هاتیه او راسا دجمنه گلی کرده بله يعني اوروبا دما في تشيل بيجي من ناخذ تركيا هذه كشف كرن او راستا يعني انا حقائقا يعني انا تشتينغو لسر عردي فان روجي داويه تشيبوي تشتينغو تشيبوي اف كسينغو انا كاب راسيجي سيفيل در بخارن افانا نا ابوچينه بله افانا حقيقه يعني نگريلانه اف نچك دارن نشرفانن ونا نقصدينجي يعني نه يپكينجي ونا پيدينجي يعني افانا كسن سيفيل مال خونه باشه دو مالين دربيسيه سياسه مدارن نه سياسه مدارن دو مالين سيفيل دربيسيه هاتن بباراندن خانيه و فقيره كنت بيچم سر سريوان داني خواري جنو ميرن قالوا بيرن زاروب دهن دري مالي دنه اجا باشه شانس وان خانيه وان اخر پوش نظام چيه دربل وان نكتن يعني اف ايريشا گو ويتاليه چي بي براستيجي ايريشكي هوفانه ايريشكي بسينور ايريشكي وحشي يعني البنية تحتي تمام بنية تحتي خمنا كتلجية كهرباء خس أو كهرباء كيف استفادة جدبة نأفجل سيفيلة تلجية بترول دخل تلجية سوتماني دخل كيش في سوتمانية فيدا دقرا ديسا قال سيفيلين يعني براسي جي در الجينا دخل جوجل جي فيدا دقرا ملت جي فيدا دقرا خلق ملت سيفيل يعني فرق رزال مزهر وكا أبي إيريشان تركيا جو هر جار دوباره دكا وبيجمان إنه يداوي بجي وكا دولتين ده هرمه ده امريكا روسيا ايران كش خدي بروجنه يعني چد بين اوان و تركيا ده هيا نرينا وادت باشه روجه ده يعني چه بلان هنا لبوري باوريا من حتى انا تكري امريكا تركيا قد نبونه وهنا جي ما ترسيني امريكا هي جوي نقطه هي جو لسر زخت تشيك هرب الي روسا ده يعني هي جي لسر وان تحبلا ديزي يعني جخوا استفاده روسان جي بربچاوه براسي جي انا روس جي نخواز گو بجاره كير علاقات خوش تركات قد بك و باش دزاني يعني دولتا تركيا ايرو دسوردانا و دروجلاتا نافين ده براسيش دقلك ولاتا ده هي بالنافي قاعدة دبت بالنافي ارهابي دبت او شخو ما ترسينا كي پر لسر قادانا بنتوي قشتيه يعني انا باش دزانن تيكلية تركيا بداعش رد اصلا حري جورده نه تاني بير تيكلي وانا خديدك آلیکاری دیده ملی از دوان ایریشن داویه ده پراسیجی جی مترسینی بو اف بندن ایگو اسایشه yani jar ev bu ciye metrsinê ji bo me yani çima ez vê dibêjim yani gelek ihtimalatê wilo çêbûn di nava wan û hinek çeta meta de tîfaq hebin piştî van bendana benbebaran bikin û ew çetana derbas bin û bi taybet jî di sersala Nebî Îsan de karbin hinek teqîn çêkin hinek seyarên ê mufexex ê benbe kirî derbasî vê dekê bibin karbin gelek çalekiyên got bi rastî jî دیسه سیویل ببین قربانی یاوی هنن یعنی اف بنده گو هاتن بن بباراندن لکوبانی لعموده لقامشلو جی مترسینه جاره یکی دولت ترکیه براستی جیل امنی هندری دخه امنی گو وی ملتی د پاریزه امنی گو براستی جیل سروان بندان ناهل چته و سیخور و آجانین ایگو دخوازن تقینا چه بکن دخوازن وی ملتی هدف بگرن اوانا وی ملتی د پاریزن دولت ترکیه روان ده يعني اف نقطة بالا مرودك شيء نقول حتى أنا من حبسي علايا هي لقام شلور قناة السويس جي قرتنين إدعشينا لدور يعني يخسو بله أري لدردورا وي دردورا وي چند بنبخستن يعني أشكره مساج يدد داعشي ده بأهبن رفاية أزلوان دخم أزالي كاري رحت بن يعني نفسيا رحت بن دمكي بيش دازي وآزاد بكم يعني مساج كي ولو دد داعش اف أشكره دستكي دد داعش يعني داعش مترسينا وين نتنج بو باكر رجلات سوريج بو جهاني قشتي يعني ارهابك عالمي براستيجي ايجو لهمبر دركتي ايجو او تكبري وايجو حتى انا ملاحقه خلايا وين رازاي يعني دكات دي سجي قصديه دي سجي هزمي او لكاريه هندريه دولتها تركيا تيل ونادده يعني دي بيجما هون لداعش تخن شما هون ملاحقه ويتكن شما هون
وان خلای وی رازی بله رضا مزار هر دم با که پرسک نبا گرمتی در کتن چه دم اگو ایرشک ترکیه چه دبه دپرسن کا کوالسیون نفتوی لکویه هر دم دبیجی قصد هفبشه منه دشاره داعشه ده و پیوسته وکه دبره بپاریزن قالوا چه هاي نرينا ودا تاكلي چاوي مخابن جخوات تکلید وی آسته دیه یعنی جار جاران همان ترکیه لسروان زخ چه کی یانجی و هنک پلی وین هنگ و کارتینه وکی من آنا گوت براسیجی سویده ام باش دزانن دخوازه تبلینات هو ببه وکی من سرید گوت آنا جی لگوری از ولو لید نرم اویا بو بازارک يعني بدنيا سويد واوروبا اللي هم برخوينا ما احتمالك راسه يعني جبو سويد درباسي ناتو بكن چند قرباني چون خماوانه ابي دنگي لگوري من جي شرمزاريه راسجي جي عاريه يعني جي مخابنيه استقارم دي بيجم دولتين ايروغو قاشو لفيدكي بالناوي باراستنا بلكي قصدي جارجاران اف نظام يعني اف چیروکن اف راستینه اف چینه هر جاری و مساجه کی ولو بدن اف متفیکی منه اف حوالبندی منه اف انا چینا به کس نزیکی وان ببه و هر روز بن تهدید ترکیه دد بن قصف ترکیه ده انسانی ما سیویل شهید کبن لگوری من اف دروتی گرکی ایدی درباس ببه باور که از باور ناکم يعني ملت ولو ایدی بدنگ بمینه و خودی هلوست يعني ملت سیویل از دی بیجم براسیجی بلکی دمی پیش ده هگر اف ایریشانات جاری دوام بکن لگوری من لهمبری قوات تحالف ایگو ایرو لویده که لسروی صحی و مش چه ببن و اسیان چه ببن و داخویانی چه ببن و اف بدنگی ولو دوام نکه چما ایدی مثلا کرد بیجن کیرگی هستی یعنی ام نمستعدن هر جاری دبن بن به ترکیه ده و دبن چاوین روسان و امریکا و ناتو و قوات تحالفی گل ویدا قاش و ضامنن دبن چاوی وانات تیم بن باران کرن یعنی işte gidin bir daha rezidar biz her vakit doza kurdi taybet doza kurdi am dizanın doza ke pir vakit dişi zahmet yavi hayat nava çar devletan de Irak Türkiye İran Suriye gele devlet pevegire dayne Evnaya vataya bedengya koalisyonu Anji Amerika anu projeyin drojilata navin de hedi de meşandın ve kurbani hebin yani ne kadar rasta rast bu harbin çebin ana yani براستیشی پروژه کردی لویده که تو وقتاندن و دولت بون و استقلالی نهاتی خواستن یعنی امتنه وکی کرد ما فکی می روای خوزا وکی همو گلان وکی همو ملتان ام داوا ما فکی خوی روا دکن یعنی امجی وک مروفان بجی بله yani ten statüye Kürdi hebe Türkiye kabul nake İran kabul nake جبر ولد بيجن بلكي وكا كواليسيون نافدتاوي امريكا وكا بيجي قابن هديه دي دا بيجن انا ابيا لسر اساس لسر تركيا جينا خطره بالراس جي يعني بالعكس من انا جي قلت هجر تركيا نأف نظامي وي فاشيزم به يعني اف فاشيزم هره اف ديكتاتور هرن براس جي اف دولتين السلطوي هرن امو قالي ترك كارم هفر بجين امو قالي عرب كارم هفر بجين بس سيستمك ديمقراطيك ده اري راسه ما بريجي بهفر مجيان كري بي دولت بون بي سلطة بي يعني ايروجي جخوا آنکا نتوا ديمقراطيك يعني براسي جبراتيا قلاني قو ايرو البيش دي كذا ام سيستمك ديمقراطيك وبحمو قلان رام دكارن بجين تم ترسين ومخاطرين قو لسر فان ولاتان تونه يعني انا جي تجربه قو هري دباكر ورجلات سوريا بر بچاوه لسر عرده ايرو بنره هر سيستم خوشك اگو بشر بخوين بي تعصفي بي هر كسك دناوا مسدي د کاری جی بگره یعنی دنگی وی هه هر کس کاری به زمانی خو بخوینه آزاد باخوه زمان فرمی ایرول ویده که نه تنی زمانی کردی زمان عربی کردی سوریانی هاتن پجراندن وقتی خو به تنی ترسیست دولت ترکیه واد بینه او از ویده بجم یعنی بلا جهان زانبه دولت این نافنتویجی زانبه هگر راز ده بجن ام دخوازن براسيجي ديمقراطيك راستقينا لفيدكي بدن روش كاندن الحقيقة مترسينا وان جا اساس ده جي ديمقراطية الراسته انا ام دخوازن براسيجي نتاوا كي ديمقراط شي بكن حمو قالان دناف ده وكي بران بجين يعني تكسك كس انكار نكا يعني دناف ديمقراطيكي وكهف ازاد وعادل ده يعني هم ازادي هم
وكفي هم عدالت ده افقا ملتين جوهي في دخوازن يارجي هجر اف دتاني تشارشفا سلوغانا ده او ده بتشتكيدن تركيا جي دبجا هري ولات ديمقراط ازم اي باشا تو ديمقراط تو چما ما في ملتكي جو ديروكاوي بري تب هزار سالات سر في اخي تو چما وي انكار دك کا چاو ديمقراطيه هي جبوه او ديمقراطيه گولگوري خو عيار دكن براسيجي او شوفينيزم او انكاره او امهاء او تنكرنه او ديسا انكارا قالك نتوانه نتوا كرد يعني قالك نتوي جو دهندري تركيا دي برخو ندان چون تنبونه افراسينه يعني تو ملتك تنبك اف ديمقراطيته تي انكارا ما في وي بسيط بك اف ديمقراطيته جبوه ام دولتي ناف نتوي لغوري من ابي دنگياوان براسيجي جي شرمزاريه جي نقبول كرنه جي نرازي بونا قالي كرده از وكي روشنبيركي بنافي قالي كرد فيد بيجم ملتي كرد قال لك جاران دنگي خو بلين كريه ودنگي خو گيان ديوان ما في مروفا دبه دولتي ناف نتوي دبه افي جو براستيجي قاشو الفيدكي ضامن جبو لفيدكي قال نين چوساندن قال نين بمبا باراندن ايرو البر چاوي وان دما جو افقاس مرافقين ايجو براستيجي قال جي فايده دقراتين بمبا باراندن وقال درشاية دمينة بآف دمينة بسوتماني دمينة بدرمان دمينة أفانا هري سوجي جران در حق مروفان ده هري سوجي جرانه تيواتا يقول نجبو قلان دبريدن نجبو برجوان دي خود دبريدن أفراستيكا بله بر بچاوه بله رزدار مزهر وكا برسك داوي تبحثا نتوا ديمقراطيك وكا چارسري جبو قلان دشخوا إيرو تجربة يكامين دباكور رجلات سوريا ده بيك ده دنرين ودا اف تجربات اصلا نبنتوایی ده ددمین پیش ده قالوا تا چه اصلی ورا پجراندن بالتایبت گو قالك ديار دكن پشتی شرق غزه و سوريا ورا گوهردن لغوري بواريا من نتو دولتين جوهي يعني ام دولتين قوموي دي بيجن تاني نت رجلاتانا فين دش خور رجلاتانا فين بر بچاوه هاتن هلوشاندن قال لك اف ستاتوكين جوهي يعني جوك نظامين جوهي هدي بر بهر فاندن افدبه لغوري من افياوي هدي باندورا خول سر اوروبا جي بك ما اوجي دولتين نتو بارستن يعني مع المانيا نه دولتك نتو بارستن مع فرنسا نه دولتك نتو انجليز نولونه يعني عيني اف سيستما جول فيدا كده روشكاندن بنري اغوب دسي خو چكربون هلوشيا في حقيقه هدي دورا واجتي لغوري باوريامن موديل نتوا ديمقراطيك اغو ريبر ابول پیش خستی و افیا باندورا خو لسر سوريا يجبك از باورم ندور و سوريا هدي انا قالك دا خوياني جي سوريا تين بناوي هناكي دن چيدبن لي وقت بردفكي سوري داخذن دخوازن انا هدي ما هدي نقول هفاتنكي سوري چيبه هگر تشتكي وسا چيبه نتوا ديمقراطيك دي سوريا گشتي ده براسيجي بيروش كاندن از وي بهورم و باندورا خرسر رجلات انا وين گشتي بك الحقيقه موديل الدروجلات انا افراستيه دور دبا نزيك دبا و اف بيد روشكاندن چما بديل فيتنه يعني اف دولة قوموية دبيجان دولات باور بك في 6 سالي درباسناك يعني وهلوشن يعني بخوازن نخوازن ختمين يعني اختيار بون شون قديان يعني ملت ديوان بوستيك او راستيه كده في غهراندن و غهراندن كي جزري چبه او ياجي جموديل نتوا ديمقراطيك بيفا لغوري من حتى انا تو بروجي للجهان گشتي تنه يعني وك في موديل تنه موديلا جو جن اساس دگره براستيج وكيفيا جنومير هفسروكتي اساس دگره و عدالت اساس دگره آزادیا جواکی اساس دگره آزادیا همونتو کیمنتو اولو مذاهبات تو دنیای ده مدل کی ولو گو تمافی کسی نچوسینه اساس دگره اویا و ببه ملکی رجلات ناوین بخوازن نخوازن و جهان گشتیجی ببه